Kakabsat, adto'y dagiti epektibo ken nabisa na paniknikanon nga agas para iti komplikasyon. Umuno na kakabsat. Daytoy. Dumngeg kayo Epektibong medisina para eksima, rayuma, arthritis, diabetes, osteoporosis, rashes. Kaya laging inumin gabi, hapon at tanghali. May sapay kakabsat. Daytoy. Dinggan nyo gamot ito ng epidemya, bronchitis, rayuma, arthritis, sakit pinakam. Mabisa din itong gamot ng ulcer, iltor, ken lamlamies.